Yawan syakashat lingdo besisin sisnem jongkarat maulam. Kaban long haka arpenyo tarik uyayong arajar arpusaw ham maulam. Hakani kasngi kendon ki hausi bampa arteli haka baka busket. Ya kabaningkong kandai silak tingka bat ka tiket kandai arspak tingka si tiket bat si hajar tingka si shit. Ya kaba arpat ka busket kandai sanlak tingka bat ka tiket kandai lais pak tingka si tiket bat kat san spak tingka si shit. Pat yakani on penyale hakapor nyo buje jan mir ai Henry lada de badon jingthut kasun beneng la ban pen kala u MLA jang Voice of the People Party nanot Shillong uba adabat nongrum mentang kasngi ulam ham ya kasokar jela halo ka jing shimsting jongka ban pen kare ano yikibri ki basong ki pasa athamya molong ba ong bakara ban mi biang gaje kan art kan bakara ja house nam ajar khat fra nama ka jing ja kabrang shan ka ja po saw ayam restaurant klab bende uplading ramat penmi ya gaje klumar ba jing plu biang hagate ki jaka ong ru ba jing khang ka sarkar banya lingba ka te ki jaka ya ki kali lalu ka te ka snem kala bu jing ya shibu ni upat ba bujulit juwan na ka te ki jaka ba ul ajing mat ru ba kum u MLA na ka te ki jaka kha ba po ka sarkar ba ka de ban sange no ya ka jing le politics na ka te ka kam rei ban pangkira no mador ya ki briu na ka te ki jaka Komu local MLA jongka 17 North Long constituency kaba te ka thamyu mulong ru ka ha po constituency jonga mat kadao I have every right to intervene. I have every right to express with authority and responsibility. Kabang ko ban kento kung local MLA ngamla ban shukai ngamla ban shusga ya ka jingja jongka arpotek mentau nai men sisa jain kaba hakoi ke jingja jongka restaurant kaba karte ke sawayo ba kita ki nong shong ki ba le ki nong shong wa ki ko thami molong ki thmu ya ban pemi ya ke jing krumar kaba le si kala ban mi biang ta ke jing ke at kumba la ja ki por jo ki ar jar snem ar jar khapra kaba kini ki nong shong joga te ke thami molong le ila mo social media ba ke jing thmu jong ki ke de ba kin DA ban bam ai ni restaurant ban ki thmu ya ban pri bor ban bane don bor hani ke chala ke jungi hani ke chaka ke jungi ka bangimla ban sha ban nasmo ban ai kuble ya ka police department ka bala poi shwa ka por ban tem ni ki ai ha shwa ban mi ke chikana hendre ka police department ka nong kut no tang ban shutem ka police department ka badai ban maintain ya ka law and order ka ba ko ang panema ba ka police department kaliban assure kaliban penting na ba laws should be equal to everyone umnumdon ke ga bale silang khama tangye ko wei ke chat panriu kani ga mara apyang kan bul ita jing shania ka confident ha ka police department na ko apang ma bagini ki jingja kila banjan ka por nila banong biding barit baling serious henry ke bakhrao ka shom hai barit na ko aban send ka clear message sa MDE government ka bari ka MDE 2 ka bari ka juru ka MDE 1 sansnam pila takele lagi issue phim simala pila fear in all aspect kani ka panpaw ya ka lack of seriousness ya ka jumlong irresponsible jong kita ki bakam leader ki bakam nongela ka basungsi kalong ba lapin sa atin ngene ka kam ban penkarya ya kini nong shongwai hakte di jaka kacha pagide namar ni jingdong kam kalau mengaku membeli aku apa pun pau basya dia isi beli masyul ngai namar ka hel hazard kamdon kalau ka ba iting isirkai na ka takot ka khia juti nong shong shnong ban ka tegla ni gawi ka slum ka badon ng po ka har city ka bangin namla aban priang ban ngaku aban penimau ba ka de ka sarkar ka badi ban shim ya ka jingkir kli namar ka jing dili kadang jing ke kentir mapakin mau but dealing is denying ya kau terima kadau ngaku aban pen mau sarkar ba mardor kali ban penkriya lo khamkloi ya kini ki parok ki basong hati di jaka mulai bersu kular ter kektien kabana koi kesnem shakoi kesnem matala palar san snem kalau berjing rai ko bakhrau kali ka peni ya kata kajing ya kajing pamler kam jong sarkar ka bakat ka honorable High Court of Meghalaya kapan tukulan. Melihat ni subject ke Honorable
High Court of Meghalaya tuklar yang board is subject penpau bahkan di eksekutif ke bailam yang sarkar dari NPP kadai ke sarkar ke patrol ke don ke government hendai ke basusi patkam don ke governance timar tadau ngako pen mau ru bahkan di sarkar ni ju sarkar be bersium jikit kli namar kala pen slam ya kaban perkerja yang ini ginong song mentah jaka wanong ke problem solver ke kelalong pat ke problem creator kalau pen wala asal tu bargin bala khang ya kaban passing through na kati jaka ban ya den ba tikali bakal wala ke jin dhen kali ke shirkhei ke lakta na ku bare ku be khamta muti VIP ke kaban jikta in mat kalau ki set kelut ki ka mala khama bat kawai kemau apa pau ba jin kta jong ke bargin ke lakta ya ka jin dhen kali ka congestion kaba shirkhei na du ka Anjali point na du Khandaila point hadu Marpran point bat undon bai in don bi slow bite bron ka bor ki le klot te mar kadao kanir ko kadai ba sarkar khapan shim ya ka jikir khli all are to be fixed with responsible namar kadao ngako apan pen mau ni bakim nei ban ngasmo baka lakut kasur jong politics tongin pensawai kasur jong policy namar kai mo ko apan pau shan pelkut. But peace is not the merely absence of conflict, but it is the real awaiting of the presence for justice. Kaniye ngaku apikan mau yang sarkar bakajing suk kamut bakamdon suk kata kajing kan nekamdon suk kata thama hendai kadai ka bangi apkimilanti ni amnur ya kata kau dengan netscap sarkar kan le la jawab kamram kerki mador klan presiden shu pendap tamnya kular boros kata hendai ban pendap no rakam action should speak louder than words kani ka ba kwa kan kut khamta ya ban kan tho yang tu jingja ka braja tu singweni di bare ila panjang no por ba he no ban simple ji khali ka sarkar ka bar ji khali la da presiden hak ban le la jom kamram haban penkerja no mador yang di nong song hang te pothami molong ki bre nong song wa jong ka chala tai ni dia